Eyo broski, uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. By'umwihariko ndabizi mwari munkumbuye, ariko ndongeye ndagarutse kugira ngo twongere tubane muri bya biganiro byo kurabura abasani bakora, abadakora kandi nabo tukababwira ati bye bye. Ati uyu munsi rero nkuzaniye uwuhe musani, ariko wibuke gukora subscribe kuri Truth TV Rwanda, dukomeze dukore uyu muryango mugari tuwagure, njye mbatama amakuru haba hano mu Rwanda, muri East Africa ndetse n'ahandi. Andi umuntu rero ni umwe mu basani muzi, ni umwe mu basani mwakunze, ni umwe mu basani ngewe mfata neza yuko ari ku rwego rwa international, no mu pro. Ariko andi umuntu muri iyi minsi kuba amaze umwaka adakora ni ikintu kigaragaza ko uyu mugabo yamaze kuzima, ni ikintu kigaragaza ko uyu mugabo tutamutegereza mu minsi iri imbere, kuko nta n'ikintu kigaragaza neza yuko uyu mugabo yaba ari kwita kuri alubumu, wenda tuvuge ngo yabaye busy kubera kwita kuri alubumu. Andi umuntu rero amaze umwaka adakora, amaze kuzima, kandi uyu mugabo ni umwe mu bantu bakundwa n'igitsina gore cyane, kuko imiziki ye iryohera igitsina gore cyane. So rero andi